Maja Marinković izigrana na najgori mogući način. Pantera je sve vrijeme vukao za nos. Stanislav otkačio Maju putem lajva. Ovakav javni blam još nije doživjela, a kad čuje pod kojim uslovima ulazi u elitu 8, zagorčat će mu život. Reality zvezda Maja Marinković doživjela je do sada najveći blam kada ju je Stanislav Krofak definitivno otkačio i tu putem lajva na Instagramu. Naime, na jednoj stranci koja prati reality dešavanja i likove vrti se snimak na kome Pantera govori o svom ponovnom učešću u popularnom realitiju, te priznaje da je već dao svoju ponudu da bi ušao samo za neku pozamašnu sumu. Dao sam neku ponudu, ali teško da će prihvatiti toliko veliku ponudu. Ako prihvate, ući ću. Slučajno sam ušao, nisam ja navikao na zatvoren prostor, planiram borbu u novembru. Od operacije ću se brzo oporaviti. Odgovarao je Krofak redom na pitanja u lajvu na Instagramu, pa se osvrnuo na vezu sa Marinkovićevom. Ma dajte ljudi, koja veza, ja i Maja samo prijatelji i na tome će i ostati. Nećemo biti u vezi. Nakon ovakvih Stanislavovih izjava korisnici društvenih mreža najstrašnije prozivaju i ukazuju mu na njegove kontradiktornosti. Krofak je slučajno ušao, ali je već dao ponudu za elitu 8, dok će sa Majom ostati samo na prijateljstvu. Vidi biznismena, vili tajkuna. Toliko o dobrostojećem swingeru i pačeniku. Eto vam još jedan u nizu živi primjer kako Maja Marinković od nebitnih pravi bitne. Samo su neki od komentara ispod lajva u kome je Krofak zvanično otkačio Maju. Podsjetimo, njih dvoje su se nedavno razdvojili kada se Stanislav vrati u Hrvatsku, s ciljem da još neko vrijeme daju vremena svom odnosu, pre nego što ozvaniče vezu. Marinkovićeva je čvrsto verovala da će do takvog ishoda doći, jer, kako je naglasila, nije napravila ni jednu grešku sa Krofakom. Međutim, kako se ispostavilo, on ju je sve vrijeme vukao za nos, pa sad svi očekuju da mu Maja, zbog javne blamaže koju je izložio, zagorča život kako samo ona to ume. Sa druge strane, Maja Marinković se bacila u promet nakon realitija. Maja odlučila da zamijeni Stanislava, Krofak može samo da gleda i pati, udarila tamo gdje ga najviše boli, ovo će joj se obiti o glavu. Kako je već najavio u eliti, Stanislav Krofak se potpuno posvetio treningu, kako bi nadoknadio sve propušteno u realitiju, pa je danas fanove obradovao snimkom iz džakuzija i obavestio ih da odmara poslije treninga. A kako se ne bi nagađalo sa kim je, on je usnimio i prijatelja, pa svima jasno stavio do znanja da se još nije bacio u promet. Relaks poslije treninga, napisao je Stanislav Krofak u snimak. Kako su trenutno fizički razdvojeni, Maja Marinković je odlučila da udari kontru, pa je ubrzo objavila snimak sebe full spremna za lud provod u Beogradu. Maja je odlučila da iskoristi svoje vrijeme bez Krofaka, pa se skockala i krenula u grad. A vidjet ćemo da li će Stanislav biti ljubomoran, s obzirom da je Maja prava bomba i udvarači je saliču sa svih strana. To je nešto između prijateljstva i ljubavi, ne treba nigde žuriti, negdje smo se sporazumno dogovorili da sačekamo još neko vrijeme, s obzirom na to da je sve u najboljem redu, da je naš odnos fenomenalan u spoljnom svijetu. Naravno da smo imali pritisak unutra i komentare određenih elitara, a napolju je sve super, tako da verujem da ide ka boljem, priznala je Maja pa dodala. Čujemo se, nije niko ništa o meni loše komentarisao od njegovih, ali on je meni rekao da je on taj koji odlučuje o svom životu, a ne njegovi. Ja mu verujem s obzirom na to da smo došli zajedno na žurku, da sve funkcioniše u najboljem redu. Ja se nadam da će to biti u najboljem redu. On je mene upoznao u eliti. Tamo su još neki bivši momci, neke bivše devojke, a u spoljnom svetu je sve drugačije. Ja se ne ponašam kao u eliti. Sada me upoznao i u spoljnom svetu i video da sam ja jedna dobra devojka, normalna i sve onako kako treba da bude. Ovaj detalj o pobjednici elite je svima promakao. Bivši muž izneo šok tvrdnje o tome kako je Anita obmanula javnost. Otac Stanojlovićkog deteta Bojan Arnuš otkrio je kakav je pakao on s njom prošao.
Pobjednica Elite 7 Anita Stanojlović postala je poznata javnosti kao učesnica reality programa Zadruga 6, gdje je ušla kao samohrana majka. Njen put kroz reality bio je propraćen različitim događajima i skandalima, a nakon svega je osvojila prvo mjesto u nedavno okončanoj sezoni kada je odnijela kući vrednu nagradu od 100.000 evra. Jedan od ključnih momenata Anitinog boravka u realitiju bilo je otkriće detalja o njenom odnosu sa bivšim partnerom Bojanom Arnušom, koji je javno izneo tvrdnje s psihičkom i fizičkom maltretiranju, što je izazvalo pažnju javnosti. Arnuš je istakao da je Anita slagala javnost o njihovom braku i drugim detaljima njihovog odnosa, negirajući sve tvrdnje da je on nju maltretirao i zlostavljao. Hoću pre svega da kažem da je slagala da sam joj bio muž, ali i za brojne druge stvari, rekao je tada i nastavio. Upoznali smo se u kafiću, sažalio sam se na nju mjesec dana poslije upoznavanja. Majka ju je navodno izbacila iz kuće, a ja sam je primio kod sebe. Ona je na početku naše veze zatrudnala, nakon 2 do 3 mjeseca smo raskinuli. Vratila se kući i od tada kreće borba za starateljstvo. U početku je branila da viđam dete, a kako joj se približavao njen ulazak u reality, tako je i popustila i dozvoljavala mi da se i ja brinem o njemu. Ja se pitam kakva je to majka, ostavi dete i ode u zadrugu. Dogovor je bio da ostavi novac majci pre ulaska, ali to nije uradila, tako da je sav teret pao na mene i na moju porodicu. On je istakao da je bilo perioda kada je Anita bila nasilna prema njemu, te je opisao nekoliko incidenata koji su se dogodili nakon njihovog raskida, naglašavajući teškoće koje je proživljavao usled njene navodne agresivnosti. Par puta sam je sreo u gradu nakon raskida, nisam joj se javljao. Ona mene apsolutno ne zanima. Lagala je i napravila problem, kako meni, tako i mojoj porodici. Pričala je da smo završili vezu jer sam je tukao, a ja nikad u životu nisam fizički nasrnuo na nju. Ona je zapravo mene fizički maltretirala, ali i u posljednje vrijeme psihički. Jednom je našla poruke s prijateljicom i lupila mi šamar. Napravila mi je pakao od života. Svi mi se smeju na ulici zbog nje i gledaju me kao ludaka. Misle da sam se iživljavao nad njoj, a zapravo je ona mene maltretirala. Čak me je jednom udarila jer je našla poruke sa drugom devojkom. Ranije je bila normalna i onda je odjednom propela. Uhvatila se lošeg društva, droge, šta znam. Sa njenom majkom sam u dobrim odnosima, ali nju ne želim da vidim više ikad u životu, zaključio je svojevremeno otac Anitinog deteta.